Allah'ım sağa gana sığınıp, sağa gana kulduk kılabız. Senden başka жалына turgan, ilap arzdana turgan hiç kimimiz yok. Baldardan dualar kabul bolat deyt. Bizden dualar kabul kıla gör. Bardıq ata-enelerden, bir tuğandarımızdan, bizden бардық ата-enelerden, bir tuğandardan tаңда kılgan, gündüz keçinde jana tinçinde kılgan, bilip bilbey jasagan kata günahlarını geçir. Hiç kim aramasınca, бұл dünyada baldarını hiç kim öldürmesince, hiç kim baldarını taşlamasınca. Elim qanchaga чейин ушунча убара кылып келесиңер. Ким каякты карап отурат деген ой болуп атат да. Биз бул жерде шайыр апалардан 80 киши келдик элек. Турпутевка менен Турцияга. Bir күнгө калган өз каражатыбыз менен, өзүбүздүн эмгегибиз менен 5 жылдык кастингден өтүп, анан эми адам апалар ағалам кыдырат деп келгенбиз. Мына азыр кыдырып бүтүп кетели дегенде биздин чек араны жаап коюптур. Кандай деген ойдосуңар? Биздин элибиз сыртта калдыбы? İşte kişi var mı? Büro söylöşüp durup andan keyin japпайсыңар mı? Kaçan bolsa ушундай чечим чыгарасыңар да, ушунун асабын эл журтуңар тартып атат. Бул силердин ишиңер бе, жешиңер эмеспи? Биздин балдарыбыз, биздин неберелерибиз иштеген ишибиз калды. Сен кандай ойлойсуңар? Биз 60-тан ашып 80-ге барып калган апалар экенбиз. Баарыбыздын ден соолугубуз жаман. Биз өзүбүздүн дарыбызды, өзүбүздүн şartımızdı. 8 günde dayardap gelgemiz. Biz 2 ay, 3 ay bir şeyde turamayız da. Bizde kim var? Oylanasınlar bir de akırkı günler. Daimi uşunday ızıldak menen yaşayız bu. Oylandılar. Geçemez. Eğer uşul 60 apanın birisi kırsıkta kalsa, uş yerde kalıp kalgan olsa, anda kim cevap vererinde yaşlı oylandılar. Bizler kişiler, sizler Kırgız memleketin cenebini götürüp alıp gelgemiz. Kırgız'dan ırgak alıp gelgemiz. Kırgız'dan sağlığını götürüp alıp gelgemiz. Biz de tarihimizde, saltımızda, ürp-adatımızda jayıltayıl dep жүргөнбүz elge. Tanıştıralım dep жүргөнбүz. Bizler emne günü getmişler, çekaranı jap, enelerdi, atalarını girgizbey koygunlar. Oylanbayсыңар mı? Biz sekelek içindeki kızlar emesmiz. Aytışkandır, aytçı жерler dağı. Biz özümüz buna жерден kayırılıp жатабыз. Geçigip kal elekte, apalarыңар oğurup kal elekte, çekesinden ölüp kal elekte, ertelep girgizip aldılar. Bular sizlerge çoğun uyat boldu. Алейкум туғандар. Мына жигиттер күн түн дебестен эл үчүн ак кызмат кылышууда. Бул жерде медициналык маскалар тигилүүдө. Булар атайын маска үчүн даярдалган материал, медициналык материал. Өзүнүн сертификаттары бар. Жигиттер чарчадыңарбы? Чарчайлы. Дакансабы? Азаматтар. Мына жигиттер айтып атат, сиздер үйдө отуруңуздар, вирусту көбөйтпөңүздөр. Биз эл кызматындабыз дейт. Азамат экен. Сактаналы. Биз элди буюрса маска менен камтыкабыз. Мына көрүп атасыздар, бул жерде жигиттер колдорун спирт менен чайкап, бүт баары таза, тыккан, элге керектүү масканы жеткирип беребиз. Буюрса азыр учурда өкмөттүн аппараты баш болгон ар кайсы областтардагы региондогу өкмөттүн өкүлдөрүнө тигиздирип жатабыз. Буюрса колдон келишинче масканы сиздерге жеткизип берүүгө аракет кылабыз. Баасы 10 сомдон ашырбайбыз, 10 сомдон кармайбыз. Мына эл журт хабалар келиптир, именно Турциядан келиптир. Буларды ким кой берген, ким текшерген булар? Карагылачы буларды. Каяктан келдиңер? Турциядан? Мына хабалар келиптир, атайын Турциядан. Буларды ким границадан кой берген? Ким контроль кылат буларды? Жамаат көргүлө. Именно терексия кылат ушуну. Хабалардын бардыгы. Ар бир шопурда 2ден шопур бар экен булардын. Мына кызылтокойдо турат азыр бака. Жамаат.
Görgüle şunu. Bunlar da azı poston koyar be etez. Kanatçını qarap turadi.